Let's raise them. Let's raise. Oh, that hair though. Oh. Three, četiri, sad. I beat Stash. Straight on YouTube. Ja, definitivno. Three, četiri, sad. Nice. Just give me sub 11. No me gusta. 3, 4. Oh! Whoa. Close, no matter. But you weren't in sub 10. No. Oops. Oops. Whoa, yellow, yellow. Ne. 3, 4, 5. You're afraid of camera, bro. Yeah. That's ironic. 3, 4, 5. Express, express. No. Huh? Idem ja sjeći stol. Da ti neko ne uzme. Ma neću uzeti ovo. Ajde, dobro. Dobro, će imaš ovi... Kako ono sensa? imaš ovi olola. A taj, čekaj. Taj ovo, jel? Da. Ja? Gledaj, čekaj. Dobiješ tipa. Ne. Dobro. Evo ide. Imaš ovako. I'm done. Čekaj. Nešto mi fali. Ljubav ti fali. Zapini se ljubav. Boy, move your leg. Move my leg. No. It fell down. Koliko je ura? Znaš šta da kontam? 9:33. 9:40. Isuse, u 9:45 počinje. Ajmo još malo. Čekaj. When does it start? 3, 4. Nice. And toughest to well, and I mean it's not toughest but highest in move count. Then enter. Daj što se imenuje Bludjiva cigana. 3, 4. Kako se imenuje? Sad. Muzika. A ja? Bludjiva cigana.
This was Lisa, okay? You're just doing the algorithms, right? Yes. Ah, no more racing.